when a hian kan du lo top thil thleng chung chang media mi te hne na soi ngai alom ta hi awan loi thak kan ti khop mai thil thalo tak thleng ania kan hriat dan te ain an tlan tha in kan ho tu ten an hria a chu wangin ziak nge in statement hi siam ni selati in hetiang hian kan han siam ta ani tuk in ni som pasari thathum sang ni som ni pali khan pu zo than moya kum som ruk pali tuikwal south veng chuan Aizawl police station a anupui pivilal ming thangi Aizawl new market a village variety store nei tu chu zan aron holo report siam atum lain afapa in anu vilal ming thangi ruang chu ador chunga thi in an mu thu afil ti asoya report don ani vele hian police le forensic team te chu ruang omna dora kal ngalin ngor takin nu chui tan ngal ani a amuna thil omdan le he thil thleng chung changa thu hriat nei om angte statement atangin police team sang in sem dar chuan atitu ninge ya rin lel airin lallom zuali kum som thum pali apasal lallung muana ram thar not a cheng chu zema bo din thar venga a thian nu in atangin man ane kan mirin hel man ku ta tang hian tualthahna atana man ninge yalang chem te le tual thita thil nei ninge yalang enge mozat man tel ani bok kan mirin hlelin police ma athusoi atang chuan amati ninge in alang ani pivilal ming thangi ruang hi postmortem fel to ani a nu chui tur tam tak laom te po ata tola uluk taka chui zui le vek turani thil tisual tu in thiam lo achan ngei theinan mi puiten thei to pa police te nu chuina min pui turin kan en soma nu chuina ti thonop thei tur thil ti lo turin kan en nge na ni Aizawl police station a case number 87/24 date ni som pasari thathum sang ni som ni pali US 302 under section mom 302/201/380 IPC siam ane hun rei lo te chunga kan police te na tho hi kan faka na chuina konga heti taka rang taka ma an han la le thil om thei ni om tak an han khe chuak mai thei hi kan lom tak zeta thil thleng ero chuwan voi thak kan ti hle ani kha tuna kan statement an siam thei chin chu ani